Hola, Chimbos. Welcome to another video. It's a tutorial ya FL Studio. Lani lava kumkombisa ku this track ya Benny Mayengani ya Kufa Ni File, taken from his latest album. Yi endliwe xinjhani. This is to give you guys an idea ku ri tlangiwe xinjhani. It's not the exact thing vele because kuna swo tala swi nga involved laya, kuna mixing, kuna mastering. Khome va Dr. Joshi Rimalayani va balance tambu ku swi kota ku swi va hi ndlela leyi mi swi twisaka swona. And by the way, the original track a yi tlangiwangi FL Studio. Mina ni tirhise FL Studio just ku ri hi kota ku va fast ni mi kombisa ku yi endliwa xinjhani. So tempo is 158 my vona. I'll switch to pattern now. Sungula hi kick ya kona yi tlanga hi ndlela leyiwani. Yi so anzange ni yisa ka piano roll ndo yi tlanga kwala henhla, just you feel each four steps and then in ya mahlweni. Okay, next instrument i ti-hi-hat, tweeter. Yi ri ti-tweeter mara so swi vitana ti-hi-hat. So ti-hi-hat ta mina ti fake na snare ka channel ya yona kwala ndzeni leti hi-hats, snare yi lila snare no paketela leswi mos. Okay, number 3 i tom. Yeah, tom yena hi leyiwani ni pake xiso. Nice and easy. Okay, sweswi ya ka clavinet, double click. Clavinet yena yi so yi simple, we bakisa sweswiwani ku va u hetini. Okay, next instrument i brass oba hayi brass. Tinani leti ni ti tirhisaka lawani ti le ka Hypersonic. Oba hayi brass wo search lawani yi le ka ti-brass. Na clavinet leyi ni nga mi kombisa yona sweswinyana yi le ka Hypersonic. Na lexiwana hi se fika ka xona. Ti-hi-hats hi leti na tona ti le ka Hypersonic. So okay, hi vuyela ka next instrument leyiwani leyi nga ka intro la ka the track hi yo leyiwani. I mean ni lo tirhisa sound leyi yi nga closest to leyi nga tirhisiwa laya because ni zamini ku searcha a ni yi kumangi ku hi leyi nga tirhisiwa laya, so ni dline ni opta for leyiwani. Okay, now ya ka marimba. Ya marimba lamawani ma simple vele, like matlangiwe very simple hi moma lamawani. Okay, sweswi ya ka bass ya hina ya marimba ile ni nga yi voni ka. Okay, ile bass ya hina fambisa sweswo. And then sweswi ya ka this little thing sign bell xi le ka Hypersonic 2 na xona. So a ni xi tlanga hi organ vele lexi. Wo nghena ka Hypersonic u searcha la ka bar u tsala ku sign bell Arpeggio xi ta huma xilexiwani xa nandzihisa. I think vo tala mi xi twini ka track ya Dr. Joshi Rimalayani ya khale ya hit ekele hike. Okay, so lastly i organ ya hina na piano. Leyiwani i piano leyi ni ti faka ka channel ya 1 na organ because a ni ri ku loloheni kahle. Ni nge faki effort liyani ni yi tirhisaka because lawani is just a remake na ku endla tutorial ya YouTube ma vona, but I think must twisisa. So organ ya hina hi leyi. Okay, hi leyiwani ni mute nyana piano just leyi.
loko swi ri 2 okay loko se swi helerile swi tlanga hi ndlela leyi loko se ni arrange-ni laha ya so hi ndlela yaleyo hi loko hi hetini ku endla that beat remake ya Benny Mayengani ku Funny Feel ka latest album. So a ni ta ku you guys please like and subscribe mi share na video hi langutisa ti-view ku ri ti njhani so I can make more tutorials ni mi kombisa ku ri ti-beat to tala va ti endla xinjhani even though tin'wani va ti endla hi Cubase mina ni ta tirhisa ngopfu FL Studio because ni na nkinganyana for ku recorda ti-vocal ka Cubase loko ni kha ni recorda screen I think swi ta lava ni kuma camera yeah so hi koma makumu ka video la danko.